Ozloglašeni komandant Azova obratio se svetu. Traži povratak u Mariupolj. Ukrajinska vojska je postala čudovište. Izvinite u ime. Komandant 36. brigade mornaričke pešadije oružanih snaga Ukrajine, Sergej Volinski, ratni nadimak mu je Violina, koji se nalazi u zarobljeništvu u Donjeckoj Narodnoj Republici, izvinio se stanovnicima Donbasa u intervjuu novinarima Ruskog prvog kanala. Želeo bih da se izvinim u ime svih vojnika. U svoje ime ću reći da ni u kom slučaju nisam želeo da civili ginu, a da se tragedija proširi i da bude ljudske tuge, rekao je on. Marinac je kazao da ne bi želeo da se lično sastane sa stanovnicima Mariupolja. Prema njegovim rečima, u njihovim očima ukrajinska vojska je postala čudovište. Ranije je Violina komentarisao pogibiju ukrajinskih zatvorenika u koloniji u Jelenovki. On je incident nazvao veoma strašnom tragedijom. Izrazio je mišljenje da će ova situacija uticati na psihu onih koji su u zatočeništvu, ali i onih koji bi mogli biti zarobljeni u budućnosti. U junu se britanski plaćenik Aiden Aslin, koji je osuđen na smrt u Donjeckoj Narodnoj Republici, izvinio stanovnicima Donbasa i Rusije. U svojoj video poruci, snimljenoj iz zatvora u Donjecku, on je naveo da je video istinu nakon granatiranja grada od strane ukrajinskih oružanih snaga.